Kubai fibaro saisin ngawan hangne ba ani thoi fiba yakani ka film haban toni imur release biang mentau ni banai August dengan next kam ba mafisia kumba fitrang ban pet kani film dag ba fitho aki social media bangi kwa ban pet biang kani film lani ni kwa ni thang sha ban pet kani film bangi pajio i tena takada ma kwa bang release biang kani film saisin ya gaji thang ka jong phi ngam kwa ban pensop ai damn kata kadai la santrik August mentau senam arajarat puar kapor kan long kharwish teng arsteng but sanchiteng nang hits kam ba pin ajing kersan hakani kasien kabasan bangin pi kani film pi kan meti melerai ik kam la jong ngale iyo memang ha mentan ngai ibi filibo itu nuntu pi ang perman melerai nang aku bani thoi fi ba kani ka film kan dai kasien ka bakhado bangin pi fi amar ba habiju himenta kinwan rat ka tuki fulke kata kamut direct the satellite ngimnum la shuban pani yakini ki film bangi jupani man ka pod ki projector amari kani ka film haban toni kala alai ka film ka barim benta san sinam ngimnum la shuban pani habiju cinema amar maki ki la ora da 2K 4K kata kamut ki sound system lu ki la appear do projector ngim la shuban pani ngamji me min le kum ne man ka pod balai li aduk badang red aduk mentah mar kmat ngayo i kadau ka mensim jong ka eng kadau ka tunu jong ka pat memang tiap isu pang kata. Balai dari mepang kamu siam cuma, main kedua cuma, mindi dengan ni kia, mi perkat makan ni, kena acing sup, cing tengah dengan siam cuma. Itu di bawah pada sobha banwan kanang ban pet ia kan ni ka film nama kadai ka sin shisha ka bakhado bangin yo bangin yo pen ia pisia ki pat ba pat mangiru ladang ko bangin release biang minum la shu ku ba e jonga ngada trang ban long jong pi biju menta ko awan ka 2K 4K kata ka mod the UFO direct na satellite takada te nimla shuban pri do projector kan kembangin jupan iman ki film lani haman kapor bangi pli ni ka film tentang daw kan ni ka kasien ka bakhado bangin pli biju sanama nangets kam bama pisia baro ki pat ba pinon ajing kersan ni ka film nama ka jing thang jong pi ngiru ni ko ban pni tentang daw ka jing thang jong pi ni ko ban pen so we nak lawi pen i biang ni ka film kata kamu pensa situ awal baru sijingam balak ngai jitu hi nilalet board ki site ki blog link bagi internet ban donation na bon ki charity bat ki brio batrai man sobha haglang ka perthai bani rabi kun subat bat ki beran juduna ni shandoro yaki stam jongki bat ki juduna jongki bat ni pha klang ka perthai santarik indotrik pratrik daitrik hadu shipotrik tang drusni te sobha warwan ajing kersan ni ka film bani lam ki para jong phi ki bam pat i ka ni film ki bhaing basem jo phi ki bam pat i ka ni film wani lam nama kan ka dik shisha ka film ka ba pen enjoy la ni ka dik entertainment film ka ba pinso tanap lut ya baro ki pinyo ka jing rakhi pinyo ka jing show inga da pinyo ka jing h para arnot pin ilet para na shadong takda pinum babi haba pion pet ni film sangat kumne miyam kumne itailing ngan bom kumne ngone ngon tahi ngone jadi ihar tangga tahi na kalian jonga namdan issue bat nong hundai ashkur pa red na pisia baro ki baju kersan bat e ki film pasi pasubha wana ajing kersan bia ya kan film ke jongi ka ba kerteng haban toni ka bangin pen menta haw santrik ha biju cinema haw benai August takata ka kapor wan ong yepi ka dikhwish teng arsteng bat sanchiteng kamut ngin pen na do santrik August hadu shpotrik August tang rusni klem pi ku ba e ngamla shisha ban kle ban ajing kersan ya kan film menta kekenti rukum tangga tai fleksibel